3 najteža jezika za učenje. Broj 3. Arapski. Sa složenom gramatikom i izazovnim izgovorom. Onima kojima nije maternji jezik, arapski se smatra jednim od najtežih jezika za učenje. Kaligrafija je također prepreka učenju. Pored toga, postoji nekoliko regionalnih dijalekta koji mogu otežati komunikaciju među govornicima. Broj 2. Mandarinski. Ovaj sistem pisanja, koji se sastoji od preko 50.000 znakova, čini učenje jezika izazovnim. Mandarinski koristi kineske znakove za pisanje koji početnicima mogu biti teški za pamćenje. Šta više, ovaj jezik koristi 4 različita tona da razlikuje reči, što znači da ista reč može imati različita značenja u zavisnosti od toga kako se izgovara. Zbog toga je potrebno mnogo vežbe da biste pravilno govorili mandarinski. Pre nego što otkrijete broj 1, ne zaboravite da se pretplatite i lajkujete video. Broj 1. Mađarski. Mađarski se smatra jednim od najtežih jezika za učenje zbog svoje složene gramatike i jedinstvenog rečnika. Za razliku od arapskog i mandarinskog, mađarski koristi latinicu za pisanje, ali to ne olakšava učenje. U ovom jeziku se koriste sufiksi za izražavanje različitih oblika reči, što početnicima može biti veoma teško da shvate. Pored toga, mađarski ima jedinstven rečnik i idiomatske izraze koji se ne nalaze u drugim jezicima. Koliko jezika vi govorite i koliko brzo ste ih savladali? Napišite mi u komentarima i slobodno se pretplatite.